il paese continua sa passeggiata in vigore e io sono in plabuna compagnia passa l'emissione amb l'autore e poetessa Paolino Camacchino. Es un verdadeiro passeggiato poetico che bura il paese bus prepausovei. Paolino Camacchino, originario de Bigorre, nos meno din lus endreces che li tenun al cor, dels villagiots de Riviero Baixo fins alla Baggio dell'Escaladio. E continuarem de parlar autoros femeninos d'expressió occitana dins un episodi de la Petito Bus. Mas començam doncs amb la poetessa Paolino, que nos parla de son destacament al vilatge de la Batut. Pauline, perché hai scelto questo luogo per cominciare l'emissione? Vous avez mis aqui para mim que são as minhas raízes, que dão bem la minha família. La Batut que estava batizada Rio de la Du. E è un luogo che ti ispira in tua poesia? Oh, que aqui que me vem l'inspiration. Quando vengo passejar a costat de la Du, que briuleja a tau, que era veroi. Et donc, écrit des poèmes, particulièrement sur la Doue? Tio, que j'ai écrit des poèmes sur la Doue, sur aquest parsa, que senteixi quan suis ici toute la fragilitat d'aquest parsa, que ja espaci grans de llibertat i una inspiració que era pregunda. Matsei pasme mesura l'indicible de l'existence e perdela aquest dus muts. De trop enten lo clic-clac dus esclops de per la paillade fresco de l'establo, que den luco, rebes paisa, pus quaus nada paraula nem bengueu, e que ri libertat, e caimaui. Una terra senza artifici, natura e silenzi sono os ancoratges poètics de Paolino. Paolino, aquí la clau. Merci, Pla. Acco che la clau della sacristia. Davant la gleisa della Batut, retroban lo cunze del villaggio che fiso a Paolino la clau d'un loc la inspirant per ella. Em demure den la prestu, la petite gloire terrestre, d'un poème panat a l'amour e au temps. Che hai volut tornar a conquerir la terra et portar aquest buquet de flor, te dise quin taimi da blus muts du passat. Paolino, continua la nostra passeggiata in Riviero Baixo, ara hai si un sen davant aquesta gleisa. Che suma causa de riviera. En Riviero Baixo que ja hi sarot de petites glaises classemiades et que sont comme une invitation à la méditation et à la réflexion. Et aquesta glaise que era particular per mu, déjà que ja hi parament da Biocruz, que tout est en caiau de la Du, et que pots espiar també los capiteus, los mudius e també la culu d'aquest portal romà que data aquesta glaise du segle XI. E venez souvent ici, veleu per scrivere des poésies, tot d'acord? Oh, que adori aquest indret, que ja hi ha força e hi ha sensibilitat important en la creació poètica. Jo m'ha cresi verdaderament que hem besoin de la veutat, que la cau crear, même si n'est pas utile, la veutat inutile que m'inspira era. Quan tot es torna magia, e che screa l'esclat, quan la paraula davanç lo reb e lo sentiment, sacrats sus les ribades du temps. Nosaltres poetes, que escutam la rueita extremat du monde, e que tornam portar au ras de la terra la beuta treita. Ton camminament cap a la poesia constitue si has vengut a l'escriptura? E bé, tot simplement, verdaderament, que demorau i dab la mia gramai, el meu granpai, a las casera, e io di a tau que som venguts quauque muts de poesia en la nostra lengua.
E che parla la lingua, allora, giusto? Così, perché di la lingua e così tu non rapporti la lingua? Che è la mia grammaire che mi ha inviato la lingua all'Urau e après che ho potuto scoprire che avevo libri nella nostra lingua. Il primo che mi ha aiutato entre le mains è il dizionario di Simin Palai e après che erano vieilli libri veramente di poesia. De Xavier de Pucheu, per esempio, o de Joseph Joantau aussi. E a tal che ho scoperto che avevo letteratura nella mia lingua e che mi ha ispirato a continuare questo cammino di scrittura. E la vez fin final che sono arrivata a tornare a vivere la lingua, che era il rêve della mia grammaire che potessi diventare scrivana nella nostra lingua. E tu in quotidiano di poetessa, così è? Beh, enta vivere della poesia che è appassionata, la passione veramente che io motur, e che va de village in village a recitare poemi e letture poetiche, presentare i libri també dentro la biblioteca, che sono già nata in calandretta, també, a parlare di poesia, da blues drolles, e che ho cercato di conquisire il cuore delle persone e vivere la poesia nella nostra lingua. E per far vivere la poesia e la lingua nostra, Paolino è all'origine del recueil Paralos de Hennos, che è il campo d'autores di letteratura attuale occitana. La nostra cronicaire Estelle Comelas abbiamo parlato in 2020 da quella antologia avant la sortita del tome 1 di un episodio della Petite Boots. Escribanes, poetesses, contaires, romanceres, cançoeres e bloguistes che parlent de las autores d'expression occitane de Weiloudia, qui sont à représenter les autores au pas dos autors en la production littéraire. En espia las publicacions de libres en los catalogues dos editors occitas que m'avisei qu'eren entre 10 et 30% sunque, que era mai baix que las xifres globals conegudes per França, on les autores representen més de 36% dos autors. En 2012, que pareixu un floc de 43 textes d'autores de Kumdewey, Kulufemna et Pauline Kamakin, qui preste une anthologie de 70 poétesses apparaît en 2021, Paraules de Hemnos. Mais qui sont aqueles autores? Un nom qui m'a intercallat tout pour moi, l'ou de Roseline Roche, auteur de 4 recueils de poèmes, et també fondateur de les éditions Jones en 1981, éditions qui raisonnent la renabide de l'écriture occitane. Quelques qui sont connus de saber comme auteur des livres de la jeunesse en mai de la loi création, Thérèse Pambru ou Marinette Mazoyer. Ues qui sont artistes en d'autres magnes de la création, comédianes, contaires, cantaires, traductores, comme Monique Bure, Lise Gross, Marie Rouanet, Zine, Maillot et Daniel Julien. Aquests autors que es viren de cap al public mai larg que els lleiadors de literatura occitana, pramo d'avui un lligam direct amb el public, que pensi a Adeline Isaac o Marie Rouanet, de qui en escriveu en francès que poden tocar també el public francophone. Aurélia Lassac et Maëlle Dupont, badudes dans les années 80, qui sont deux poétesses ambassadeurs de la littérature occitane en d'autres pays et sur d'autres continents. En aqueres 20 darreres anades, on a vist arribar mai d'autores en la literatura occitana, que han guanyat la lua plaça en els estaus de poesia sus en punts qu'on ei pas sus internet. Mais qui ne se pot imaginar la bien de la literatura occitana sense que les autores essien mai presentes. Donc, de me dire che come poetessa hai invece di creare un duma poetique, di che vuol dire? Ok, ecco, la mia idea è di creare un duma poetique. E il primo passo che è stato da Paraules de Hemnos, il tome 1, e che va seguito dal tome 2. L'idea è di tornare a un mondo della parola poetica femminile e di l'inscrivere nella nostra letteratura.
Jo que he cercat les poetes, après que hi ha hagut correspondència poètica de totes les poetes, i a tal que he pogut bastir un portret de cada poetessa i presentar 2 o 3 poemes de cada una. Et donc, in 2012, d'accord? Va sortir quand? Va sortir, no hem pas encara la data, ma que va sortir, que ja encara 40 navers poetessa i també navers escritura, que ja causes que no he pas trobat abans, per exemple, haiku, haiku ou poésie bilingue. Et il y a une manque comme de poésie féminine, il y a besoin de boutin d'avant comme des poétesses? Oh, quand même besoin de publicar des mails les poétesses, que y de manque. Que y a une série de cartes postales qui associent la peinture et la poésie. Que y a une série créée par une artiste qui s'appelle Ariane, et après hem causat els extraits de poemes. L'idea que hi de viatjar l'elenco e a tal de crear l'interès e de suscitar la curiositat de cap a la nostra lengua e cultura. Es all'Abadio dell'Escaladio, in Las Barunios, che acaban la nostro passeggiato amb Paulino. Sen rejuntos per Jean-Louis Cabarrou, ansia regent appassionat di storia, che nos fa la visita dell'Abadio, fondato nel 1140 per de monges cistercias. E che i testimoni dell'architettura cisterciana erano preziosi, perché va dire erano preziosi, non è pas nada decorazione, che di una simplicità e di un redu ero horto finalmente perché è importante come testimoni. Tutto semplicemente per noi che cistercias che erano alla ricerca della semplicità, della purità, del destaccamento, del travail, e che c'è tutto l'esprit cistercien che si ritrova eropla in questa architettura dell'Abadio dell'Escaladio, della Iglesia Abbazia. A questo sala sostituto che è un luogo di potere, che è il luogo dove le mondies prenevano tutte le grandi decisioni dell'Abadio. E justamente così che hi ha avuto decisioni importanti che sono state prese e che hanno giocato in storia europea. C'est-à-dire, d'esempio? Per esempio, che è da sì che hi ha mondies che sono partiti a fondare in Aragù, al momento della Reconquista, 4 nuevos abadios cistercianos. E aquellos abadios cistercianos eran los madechos que han fundado en Mellano 2 autos abadios. Donc, il y a eu 12 abadios qui sont sortis de l'abadio dell'Escaladio, donc qui ont tourné à christianiser l'Espagne. Et donc, finalement, il parti de l'histoire de l'Espagne che si è giocato al momento io a Silagenz. Hai scausito questo abadio per acabare l'emissione? Perché? Perché l'abadio cisterciano dell'Escaladio, che è un retto importante nella nostra lingua e la nostra cultura, proprio che si deve qui cada anno la remesa dei premi del concorso Bigourdan, i premi letterari organizzati per il Dipartimento delle Nautes Pirenees, e che è qui també che ha ricevuto tutti i primi premi di poesia. E domà, che nos va demorar si te'n tornes pas. E domà c'è un soleil, la geira en sus de la peira, e o sazu qui desbrumbe les flors. Que demorarà os nostres droles, si ne si è pas mes aquí o la tua voz. Dab qui mescleram lo nostre chagri, dab la terra beleu, dab aquera qui t'ha baiat la vita, e qui uei t'aglutia en un silenzi. Che spartito il Dio di guerra e la nostra lingua che ha freddo, che la cantiamo ancora
all'abbadio dell'Escaladio. E di Dio alla terra, io pluge de lutte spicai entre las mains. E l'émission s'acaba, Paulino. Merci pla de nous avoir passejats in ton país. Merci a vous d'estar vengut en vigor en Riviera Baixa. C'est un guide de trio. E aquest hivern el país s'acaba, tota la cola vos ballo rendes vos la setmana que ve e vos desire una buona giornata. Adichat. Picciu bonus bigurda per acabar un extrait de jour, lo darrier clip inedit del grup Vox Bigheri. Rio Rosario.